Piala neglect kalau pergi, dawa dah kemalu piala. Rumi serar sikhi, ladang ngapuni tak pergi, ladang nada kau punya kita surgi, ladang cuma pagi ni nak pergi. Yuha seruko, seru tersiku, mata dini do, pukami macam tu do, tu nolo. Tasawuf ini dia kisiko, sebetul dia bola agli ada potel pani, pasal bola. Mata seruni seruni, pirar kita kali tu lo, pirar kita cinta mati, pirar kita punya itu lo. Tasawuf dia siku situ, di papun dia cari takiku, itu itu nama ni. Yo ba sadu kisikia sabu kisida redom tada yar ki dar gomuno tani tada tada ni bangalo tas kapjora yu dunia kelas buka lagi kita sita betul yar ki lagi ya jauh ni gua sita betul research ni ki kita sita betul yar ki dua jangan pani mau kita nomor ni kedua asal kisika asabo kisiki kenapa pala kopura galu dike kotur mo tabaro ngakon bawa demi kigri tu asal lui asabo ho jual sita tamatita pala ta komide basado ta so ilo ta demiba pagama dile puku tababa meme petamila ta hamaba tama mana bwa basado ta tele ta bwa ba tama lohi bwa basado ta haoba so Yesu ada doti ada le penoko tebo yuko di to Yesu ada mu ko pha le penoko tebo penoko ko pha siko le penoko lo kedua sila sebuta sisera mune boga kita katalo mita kudusane kita katalo hasi chodro sododo sohodo tudo wallet le ba lo wat to lo ba ku tho phalo da ku the search by law mata de bakle lord sin no by law dira lo sin no by ba so ye lo yang se seru tu sepuye dola iwan ke salun tu kita le dola le taroknya dola le gi ba khelo Philippi kholi sabur sita yimata khela tila wala de sita yuge yibara ga polo Hakota sawarsiku agadi e wa hakopho tahira kwa phukau thana ko di ko ya wala sukena ki orgala ne atur hawari lo kini bata mu achori lo Philippi kholi sapuli rakhule sa purko yukorde sito ta kita meru di sosial ni kita lokasi kita lokasi kadang-kadang Kedua koko ada koko yang ada kereta mana, orang kereta ni berapa, bahawa tak nak kereta mana, kedua koko ada, kedua koko yang ada aktif. Lagi sebelumnya sebelum kisiki kita, mereka akan kami minta kami, apa kita aku tahu, kita su, marinda, tasutana, tasolta. Apa di depan ini? Tadi itu berkali tak oleh orang orang. Galatians chapter 5 verses 22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Benar?